a can jaga ko dong di take first class, di take second class, di take nega third class. A man the more da we kelly chang, morun kel kidam gurun kel. They enter different classes. After all, la baby determined cherkun. And jen katana and joy she did. Katana joy on she take a commitment gora. And jen katana joy she a business ni idea no kun. And jen go on the order of the morton. Jen baram ngai kangaide. Kitchen the corner ngai kilong kalani. I cannot go ban the tangaitin. Chakul nango our traditional economy, can a modern economy, can community, key South Sudanese community, key communities to ke inter connections, key takon association with the long, key new con culture ka kel chimata denka community, especially con worry, chankon cherma kel ke, and then can a tad. Kada bar anje na koni chankono kel kana siang lakin ka equatorian ka kon juwe kel lakin da contact term of da contact da mudi long in term of economic development njeno ko ken ku ka base long ka agriculture lakin kon ba ta kon ka ku kon involve ka cultures lakin ken ta ka yobo mo tot njeno so be kon ku kon go yentam bulbul nya chwade welcome kwar indiana she joy jira madid jine speaker madid ba along this time chawai the shudun pan in garon kon wen ton ban yala tamake public speaking and how to share messages merong dane kondagalo she welcome ba yene ko dial kon joy indiana ani a traditional economy kanga antaban chapi chang tong dang dai na gar den gar cái chia cái này quan là mua cái dầu này cho rồi gar mà đàn gar này dầu jin gar ngà mà chưa gar long anh chị nó có ngân điều cho vấn đề ngà đằng bao rồi anh chị nó cái gar rồi anh chị mấy cái dầu long là cái dầu jin đi thế cái gom bị tin anh chị là có ngà là identify là khi chế cho mình trả được chế anh chị so ngân chỉ chừng rồi chừng long còn qua anh chị cái chừng long còn qua bà dây cút qua cái chừng nữa đó cái cho góc cho cái quỳ cái cho phur nó mà quay nó do qua đó nó do ba lật trên mà nó mới chụp nó cái run đằng wall đi cho đuổi qua đó có thô cái run đằng wall đi cho cái run đằng wall bực anh chị nó mà luôn nó khăn ngal bere simple because qua đó vô sinh anh chị nó anh nói chẳng mỗi ngày cái xiang hồ mà gì cái này xiang pork bell cái này xiang debray mà nó khơi xili khơi lên này to the other talk this is our income these are traditional economic income anh mà chấp participation chẳng hạn bên nhau có mỗi bác hồ chấp bên chẳng rare này cái Africa cái chẳng hạn được baba for a very long time cái chẳng có South Sudan là way mỹ chụp chẳng có nhiều mỗi ngày mất short anh chị nè cả tham business mà đóng cài content cái juba cái là con ngày mà gọi long là khi này con ở Bắc Sudan thì chẳng có cả thum cái đam cả re đóng đây cả thằng ngày mà rong anh chị mà giờ thế cả mà thu đi xuống là khi con này con ở phải bên chân cái chỉ là bên chân re ran thề bằng cái ran chân cơ cả thì baba city mới đúng đi mới cái business mới đúng đi chú bây giờ bây giờ thì chúng mình ta cái juba để ngay này để thoát đó là mấy chỉ bulbul đấy là ngay nong quá đó là my mindset đó là ngay nong quá how I deal with money có ya chẳng cơ còn giờ cơ my friend yeah cái này có kiên thì ngay cái ngã cái so anh thầm chắc là nhau cái cái another opportunity cho bên cái western world giờ mới luôn anh thầm bây giờ ta business này cái trang chẳng là in terms of economic development những cái chiang những cái individual mà những community dan mà nó community có kinh we mon kelo chắc là có bất chính là bao bất thường ngày sinh giờ nó có người làm cho đi xuống người làm business mình đầu tiên đào người làm musician cái music business ba how to manage music in a way mà đong đây dính ông yêu tin giờ nó aram kel cái này nó còn này cha yêu là cái music cái giờ nó
in terms of career development. Cha career cha develop to the level me angaitin ka people believe women just succeed ka music and jen malo no ba experience bumelong lakin tene dum wani che nga ti chala ma yala chala de kan. So in our traditional economy ka tani cha guje kana modern economy our traditional economy is more stronger than the modern economy in the intercontinental. Indiano. Tadan la yob ka kwa gwana kon kana gwanda gwana kon kana mano kon. Indian tala let ka ke branda ka kwading in one. Compare ka tala tama at a continent majoy order guardi ladi gor ki dilu gol gordi lo ngoda di go let ki day involve ka business ti ko gormudum ti don't kin dul gor kin e chok simple day involve ka business okay di yuru ngondong di ka let long ni te yuru ngwana long di ra mi government degree di lenga yo enjena atoro antama wa ta da la let ka kwa agwano kon our traditional economy kana modern economy intama our currently we could compare our ta da la let ka kwa agwano kon a more independent self-sufficient kia let ke je kadua me bumalong jena ja kon ko kon bana ta kwa ke jena ja kon ko kon bi ko ba man conflict ni ba bi ko kwa ko telo obo and jena take dup to wanterian canal ka ta di ke cheng di cheng canal to jo madong la na ga ke to kon let ke take dup to contin tin gam canal in term of traditional leadership and jena anin sama chokwariya ne na badi mi yola dengal ngop nyigal kore ner teacher guro mo jara mala ngi medan kono nay ngone ci ne chankel ka fini do refugee camp is our mentor. There are elders kore welcome anan ko dengal ngop yana ne ko dial brother tumbor tut kai lek anan kon rayne an raja ka our economy especially jintu de jira mata wudan yal kata yoni ka America wana me managing dengal mo jira me professor me specialist katungwan agane intama awana na our traditional economy okay kana modern economy awago ani traditional economy miji ko compare kamu me jak modern economy ko gwa kaje kamu mada our traditional economy, modern economy, that is here currently. Okay, and now katana let kake. Tana let kangwa medan a more clear than tan let konangwa and tam. Okay, tan let kangwa medan a very simple and very clear and well organized. Ko woman loda on jin wood yin gur and jeno. Jin yin gur okay ajan wana na biya tothin bugur be pith belet bakada badol bi telet kin bi nyer bi telet kin jin bugur bi join neka day neka det neka ngone to yalo broad engage injene biletin bum bugur be yo lan na me shela du na me lan nga neka por kaka obi a pur ga bel enjen bugur be la jober ma jin lene kama tu la na malene nganga mat nyer bi a pur kele na gur be nge ga por ka ngi jo na dai chi la lus ka dai ka ya be cham a kwai ke dai pain ke na ka cha ke gok ke de ka ya be cham kwai ke na loin ke ya and ma ba nge ga la de gur enjen when you are a very young man enjen me che joy wona na shi toria chironge chi joy por chi ngai bugur be mo ka te ka ni ngom be jo na me ka du ton bugur be you assess yandial be yo gui yan gad ko garden no lado ka garden lo lado bugur be sho ngai ne wana be ngai ora mani barolong in the long run karame charo de long be weakness no kun ka weakness no kon la natural ko blessing ni chang ya dab kel gini na mori no gur
te kara me chabom ne re yene ke kara me te weakness me chima o icha me gwana jini bum ni nga ka nga te ka long ka nga la kina ma dong da bena ka ko nje ba guru ba kula ba ga ko ka da ma kina ga da ma ngul long din chapara nje me chi guru te understanding kaye and then be yo nga na ma dare longalen nga da na ma longalen be shu assign mano chi por chi nga ite ka bijien bi wode kati brebi no ba long do ba ngai ba loy na the ni re yi no no me jo yo gur te let ngwan be let gur bi ka dok me jo yo gur chi let gur cha bata ga boy ma gwa ma kabre ni shang gur cha bata ga mai gur cha bata ka ma la shek ni chang gur cha bata hok tu ngwan tla dis ni chang okay gur point de bata tu ngwan de betel ka je nje ator ko gur mate hok ka te ka bel ka te ka boy ka te ka mai ka be ju na me tidu werba chang ta ka tu ngwan wer nong wer debne chalo no gor na re ko gor no jin bro ngi galat ngi ni ji galat ko run bu chong la jin mu chong la jin bi chong do ru chi bi luin do ra la chi gar ku chi bol chi ka cha kana ke i chi bi cha da ko jin ni ki dong le chi bi da wer ne da complain ngana tala mi cham ka ta ma gat ka ur mi ngon so chi gur che bu goro ban mi yana ba to ko ji and then bra me bin ri chin ra bi ko joy but tagara me taga bel ngwan kate ok ngwan then mi cho taga bod ke cho ba bel bo de ne ko kine ne kan pur ga ba o ken ba ko be ga la dore njene yente le yang ba kwa njene do ko bi ko ngotin be det ke bi ngotin be det ke bi dien ken ba det ko ken ba non ken be det ke ba ko nyoko me mi chi ko ngwan ba ko do ke ba ko rot ken det point ga ba ko will but joy ko young point again dini jena jang our currency jena our main currency a young jena be bel be wo korean and then be dead kan rom jena correct ka to ko ken tin joy on me te ga yin ti chi kan toro ni jin la lo ga ji a nga ti ma dak je a cham ko ni jin ba wa garnga okay a garnga ai a nya du no ramadan nei la don ko na ai chai bulo ai ngal ma ni shungo ko ni o chete me an no ko ji dong de nyal ku be ko nyala beautiful ka yang me la ku nyir de la be ke enje na wo ba nyala wo jai ki chi man la wo be ne lero enje na ko mo gwan wo yo ngai be ga de be thi ka nyanga ma gur be kwen enje na ke mi nya de kwen ka wun ba wo ka nya da nyanga agar nga no gur be kwen then be family judgment be you apply wo jo ne ro kene de cha long kila ga bel chi la pur okay ka ken thame cha tu ngwan ya ko long la ni ken tele ko hok bu kun da da chang no nya long ke nya du no ma ka je ngwan ma do rien ba kun ba da ga dub du go le chang la lo de cha ba ngai ni ko ken a wona ito cha je twal ko rodien cha rodien lo enjena and time this is how our traditional economy work arame kwilet medan ron wora arama mấy chân nhà như man quen thế có hốc yande anje no cái đông bè thu chỉ bút phu ngoài là bè la busy cái đông bè jal bảo qua đây nhìn ngoan bè ja busy mua bên bi đồ đen bi bò bên na bi yang ngay đàn nó thân niệm để bè qua cô bà bel cô nắc bò na bên nào cũng là mít anje bà bel bà có khó anje bi yang ngay đàn đôi yang bè qua bút phong yang bè đồ fin đôi yang ngay đàn là đông ít phar mẹ thấy đó là mặt yang đồ đen me te gurunda ro de na yama de tut that adapt the next year dang daw ko da ko ngon then ko chapur ka chere je nong year gwa ngen chara mo ile ngin ngon chimla la ma te le rawon ta ma ka United States ke manin South Sudan la ti ke business ke ti ke lat ko muktab ka tit ko ken nong yo ka ping nei don ko ta yo on tam ka ta ga kwa me te le ke ji ti che control okay be do bi bo be na bi ko bi ko kwa every year bu no ko chi ka be pe chi ka be pat bi la lo no to ko bul mo na tin bi jen bo bul bi ka ba lo jen bo gol ke lu kulu mu lu ndong ka be len
bi bel chiga bingi bo ka ka ma de longa ding ma ngan no cho bul chang dan chai wo jai kan lun jo ka ma cha bo longa por ki be goma ton bi pur be nyan lo be joyo chi ka chi bo longa por khelo enjen mo bel wo check bi the bel okay mo bo wo ben bok bu ko alright to the point ko ne mi chi gut the gok ka chi the bel bi yang ram rin bi mi bo ben bi yang ram bi wo kwal enjen re go bi bana enjen yo mi gon yang ja ga ba we jin chu ga ne di chi da lu ko bo enjen itara mo wa nya do ko ram ba yande ba yanu ba pe enjen ga nu tro me da dung me en tham da na ga lakin men an ko very strong law mi chiran wona iko je yanu shen de law de ga apply ga thot kana book de mo gre minang yandu kiji kana me da law ba yanu be nang be yanu be loss anama traditional leadership no go a discussion min jo yon and property ko protect a quarter ko na quarter enjena cha ngwak cha ko okay dubbi ko na jakana ko ne bina chan ki bran chan dara won ne dong mi mitele ji mor mi cha idap ka jekel enjena bilana ji ne bum ko dong di kulta ko doro ko mi cha mitele ji mor mi dai kwen mi cha kwen ki da ngal kwen dara joyo di la wurma di min ke nyeri nyin ngwana jin ansam ngen mu kan ne ji ne bum teme ya no ko ji agwan nyal ke gan mani nyal chang chi nyal no nyal lew nang ke ji de wo ke ji de yu ji ne jin job kui lat chi nyal chi da kwen ana matel ni mo re da bo je ke le ya ko de la shan ke de ra matel do nge dupti ngwan ko ken ngen mi jin chi ja jin busy da re joyo di til di chi mo di chi da longle namo kanga to my understanding atari shinga dana ta ngari shin me je jen kel da man bar kono gwar chinga mo ngai mudi da long kata mi shekka no kana wo chala mu dum di den sama ka me da ta ga responsibility ba shiang no ba ngai amani shiang da ta tin sama njen ma chabana la ra ra sama ande gui no okay lana wo ki shiang tro sama tin jako di take kwa ki di tel kwa min jaji wo di tel kwa ro ran tam ki di take kwa nje na mi joyo gin taban kon rek dob kon ko duptu gol nje dob kon ko duptu gol tan kon tel ka bang ko mor jan re cheng no gur mu kula taka wat bu kula benelo be cheng kele je nje na dol gora be kula dob all right anamo chala na ni ngwan ki ni ngwan ba chi succeed gen do bana dop kono rek je ngen kiti je te na ma da ko na re ni wana kada joyo da se ma da do de bala ni ram ban re sheng ta gwana re sheng ram dong da litu ngwana bombom da ka balet ti bombom ta dara na kor dara na millionaire they are business person okay dara na yani dara ram ta ka kwa dara ram da ne dun wanda ka lo ka be na rishin be ni chan ngora kada ga do kono dab kare dara ka ben dara chan chara kwan lakini at the time ina wudit ko gara they take life for granted ko ta ga da ce mana ken ta katin ti kono gorga kan la joyo de ngal je fiaka enjer mi ci family me educated mangi god ko dan de rolong enjena da god kin da ka bal enjena ka kan dong da jo dong long kro den da ko wa gaay ko kon medan long kro dan god kon ta mangu jo yo dong ci ka wa feel ke anamo is the same thing tan tori chenga tan ta kon gom tin kon le di lejin poni jungut yin shegdu nen god ku nen ga yeken ma go ga yeken mi ke yene very expensive la nok bia cheng ke bin pal ni chak mana god ku no bia ko bin pal ni chak mala nok bia wo jur ka hele me very expensive mi te yoring in one mi nyo yo yena tin ga yo enjena amana god kun ba tu di na wo mo ran wo dik chang do di ngan bala wa jur ka expensive houses enjena kam yo yini di la ko for be expensive
Ndian mana God ku bamo wo didn't tell malala do sport car kono ko ke millionaires can go around ko mora wodi be yoga dial kula bagala rei okay be kui o to la to ko ne pin and yer be kui o ne to it might not be the first car and first car like principle don't need to bil mi je mi ci dom and yer da jikul jakko ne le de yo kula de investment da jikul allow ko ne one day mi jikul take yo they may expensive or something valuable li ko ko mi no yo na genetic yo mo go no mi jira mo gwal yakam la jojo ne di go gwa e de ngai ne ngono jina la nyina ga yang ke ti ko to ngwan enje no family that are highly is spending ne ta ka high is spending ka community in tamba ne ka juba ne ka gambela amani United States gwal kon to content ne ne bel kon la ne ni chang ne and yandaka joy that they look very rich but in reality kanene kon tel kwa ka community di rammi mila jel ge bi ni je kala jel ge bi kel chiang dong li je ka jan chala dir ba dong li je chewu je gwet ni chiang and yandi je e busy ka timo mo ni chalo ne ke na nga jina mi chi wo che in detail di wo je take resources da rammi la jel ge suit ni chiang che ge suit chala tanta. Okay, I look rich now. Okay, yeah. Then I don't want to go do put. Oh, is looking good. I just sweet Maguayelas. I think could take a United States. I believe. Then I don't want to go on tie your one. Indian could respect again. They will not mind to look into my background when they take a yo pick. He don't let you. There are middle give me bucker like video t-shirt badung teeth. Okay, ki kar shu gwa ngen de gui shoramo e don tele kwa ngen ki don ke dat yo especially mo gor na nyal ta ma beautiful right ne nyal da ngal mo joy jal ke bi no go da ram da and mai khayo mo ne ke background me ramme me nyama pel me te ngi mo gwa da ngai bo ramala jal ke bi no po ni sha chalo no jana te yo ngen da gui ba o ramala ramba de lo kon ngai ni ji de ko ngai go rama shiro long ki rama shiro long akan dum no konen te let kono yo on tama kabab content okay enje no de nyoko nerba nere nyaneng kenere tipisa nyabie nyaji my shol che welcome nyama de biladjor welcome to a discussion enje among na mago kon lakin jon go kon bandolo and jen ban lo kon dia thera mate ngai mrong lakin mi kon wol kon chan gala kel ka ci kon liye ci liye gon nan titin ci ram jirandu ci liye mo melade dongo boñ ki dongo Uganda ki dongo Kenya ki dongo Kawai dia ngai wo ngum go ka je jen ngum lo ta jen ko lo ngadi jen mo lo do jen ci liye jen ko jen mi ci liye bi mo go nan kam mi je ba dong di ne I know kon is the right time for us to kon banali njen ko tan to continent tam njen che cha tam je yo kon nong tin won so antama awa antama man yer kon long men jaka our modern economy weak currently awa kon wijan take dependency wakon chana defend ka gobar ka NGOs ka UN especially ruda no want chankar viji kem goma mo ga go to bang for free no you con for free no you did for free by no others for free for a very long time okay and more chow we dan won jin o you do freely we on very important here mo go arete majority of us chi chankar viji kem no wal a chanki le benga mar kambanta ma ji kër fi kem goma lo kana jitin so mi ci ben go ma don ta kalong ci ka United States ka Western world ka Canada gen be mentality of getting things for free but what we do ci bi la really hard wodi la independent awa go torm gen jakon ko our modern economy take a challenge ko kon we become defendants
dependency. We are depending on other people. We don't believe in ourselves. Chiko gwanokon, kana gwanokon. Gwanokon to le UN mangal ke ken. Tila namadong mangal ke ken ngadu nugur. Okay, kana more. Tung kwai le piziken. So michi dit bi ngai o more kana gur lang dien. Ba wo mithu ke jira mbele te long jin. Ajin jin tu ndana bero le jey chang. Okay, bele de bombong no kon lat ke gur kana more bele let. Ko more dong kana gur bele lo jin. Awai jenda da. Amani ang kona into Juba and Summer. Rudan Jay, refugee camp. Okay, Nukula capital city. Con commander con Pizza Kenya. God Kenta Pizza refugee camp Kenya. Togwana Kenta online, logo awaken. And Jano. A king God Ken Turk refugee camp. Tamachang which wake up on Tamaya, God Ken and Juba. And Jano. Chong water low like Charno. God, mấy chuyện nào gần không đông thang mà nên ngoan chỉ mấy đó bây giờ chắc gạt chỉ cần long mà quên cái cover bà goro gạt bây giờ lôi cái gì kẹo vào này chỉ có contest mà nó chỉ ghi nó này bà gạt bà con bây giờ can for free gạt đã bà cô can biết cái ya này chẳng ngờ nó giờ nó bà con mà chân ngờ nó take cái UN mà biết gạt biết thằng kiến bà con anh đi cho commander contact cái Juba anh Ramata you taught Bagari Bala Uganda. Yeah. Spending money. Another area of discussion. Go to God, okay, Uganda. Guami, you are renting Uganda houses. You're European dual Gora, dual Gora Uganda, you are empowering them. And Jindi you are killing the national economy of South Sudan. A national economy of South Sudan will never grow. Major your private school till you know can or real estate la housing sectors till you don't want it to talk kabaga journal kabayo baga no can what a contribution to national economy to mange korathan and jena mulono con our modern economy to gwang ko con we are depending on UN assistance, and again we are spending a lot of money neighboring country they are God kona na lavin be your way bana kule bana ga jaka neighboring country be neighboring country ba yo kon ba ko nang ken ko bana bil ken bana ga jur ko ban bil goro ken bana ga yor pin bana kon ko transportation ken jay from area to another area be yo yor pin be transportation sector ke Uganda ke Kenya ke Ethiopia gwan kon ne kontin be ga yor ngwan tiba ya ngai ke no kon jala long nje na chide budlo di te jong da ro chile wo kwira wi na gol bang ka dong temu wi gorba then you won't try kon dong te ji you end up paying transportation iko wona imbong kon nya waida ke gar malen enje no enje lakini matale go buñ wo bu wok e be wo kwira enje e be kot bi you won't kon te ji bi ko kot dong ti dong chilat kariam du bumme bondi jete gokel che jal kui rando dien why lo be kwat be yoko be spend ka transportation ko yuko to take a purpose take a plan te go me bagala thin ni bigo wot and instead ko kon yu bigo thiga amata ka America amata ko Australia Canada bu ko na jin ga kalo jel jin ga sambala ko ko forun bro nyawo ga je mukana ka kamji biga ga je kuzni bi jo jin ramjiya ngu da ngamo ka jinti goma le ni jintin kariyam do enjena yuri je ka je beje sacrifice or jin o be je ka yo za do ramo yani suppose shi da je ka yo lakin ka cultural o ko dong medan dong gor dor gon enjena ko dong jile bararan sama dong ya ilu gon ji la dul goro ganaro ke gad molen ke enjena then now is the time for you to pay back. If you don't pay back, if you don't help them, Michigalo by a quiz, Kumedan, Nijin Kin Gordora Medan, near Aram don't share the shop. Thinking one by blame, get your corner at Kijikan, and then be shot and I have to pay them back. Kobelai shims for you, Ko Bilmea at Kijiran, Shibaloitin, but Joy Chibanan Roro Legend Corrado. Anamo,
yani bela very hard to manage. It will be resisted and be jakayo. Karameti and very strong bones. Yara ledika. Don't you let a legend ke ledika rama marke. Kabajoy was shibble at door. And I'm yana very jin guilty. And jen, the point of a bay, a chunk yotelangayo. That I will tell you, la pola kime joy to yo chigi. A chunk and I take yo be perga your be young. Wouldn't tell you to jantam. Came on bang a candle and take you done. And yet, be you be right out in a chicken net. And jen, Kora Yakarado, and jen, be right cra, be judge. Be public opinion, ke public relationship, ke way of life and our culture be a judge like Jinkarado. Be you be a camera, brand you yotin. Jen. And I believe when you run a telling you ka Africa. And she jagayo. She duck nidges, meeting Western world. Kulu, child. Now telling you, like Kim may go to you, Chigi. Ramachi are tea, she are good like purging your telephone be your yacht. No, you go right, a corroded Jim. Come right, you could corrodian. A walk on culture and your con. To be brief, many our independence, our traditional economy, boom medan or con independent another road. And jen new wood, and jen boom over young, but take a daman, gargolan and nagbo, go back come young, Nickelu, boom at it, charam che them young. Don't want old dear come young catch up, allow me meteor to one, could take it, gadam, could take good in me, managbo, can a guard. A dear you young malare. Awang I guard, and jen wood. Kega peter, majoy dong yang ni cocker can they know Luyando. Okay, the kilo be young be to make a lude, to be a camera, boometor. And a mail go guard, chorolo. And jen, Michan and go guard madana or guard la peo, Michel Lua de Jatiang, okay. She walks you on one, she walks you on Lua, okay, banana corner another, La Manica, Naya Ramate behavior, Mogua Bayana Beotit. And then be jojini kadi yang macam nang dorga ke be jori jinga ber be chan be lo ka yang ma ko yang ba were ho kwanang kui ran do kui hele kam do den bu metor la wur na ko la long lakin gur ma ngawe ji be la re gandial be jojina be chan jen be yang be opie gonan che yang che piesit be la ji be wonen be ngai o dorga cha yang cha la ko di je bongur me joy o che te re me chi je don't know take there ngay wajin bielo ngay ngwan ta ko ka tegete ana mala char kana ba medan ko ngay kono ente njen keno chiran da te kendial tegete medan ba ko kon ana may waynen ko gwar njen la wonay mi cha ruel ba ok ba ko pie do rent mark njen me jo yang ma cho wodi do mi dong bele lo ni yang jo be point do ba do nguni enjeno ki mang jo ne bele no do bi point yang ba do nguni ko dong ba chak ba lo cham ni ko la ma ni ke ko kwa yang kwa ti de ke lakin ba do be nyon dong be nyon mare o ma ni cha yang dong dit. So awami yer konan sama our traditional economy was more independent and was more clear all the strategies to ko let ke. And they are very easy to understand. Like in our modern economy is a very complex, a very difficult to understand, simply because we base on dependency. No economy jokon bang for free, jakon ngi UN, okay? Ko ke juba ngodi char no ne ga kon UN nan la jiga for free ka kem dong dara gar ka dara kelo. Ki mecha gar ka lang tende yo dong de lo dul. And then she could become American gum and then begin on and go to low income don't they do for free. Okay, I don't know Canada can Europe or more gario with me. And then you don't want to come America go on around work Europe, around work Australia, around work Canada, go on and more youth for free. Mitiga got is feel like Australia while I'm more you to one. You got shit up. Lakin ka America tele okay. America le dik ngedu
kana yeku okay ala wa mo yu kuma la yola tag return alo chikulu let lo ku ile mo ga tax mi jo yo tele yu want le di along ke di ga responsibility to one by wo lo tan yun ala yu ko la European la tax wa lo ni ji yuku kuma tele yu kuma ji for free ka United States no ku United States jani lani legit michi wo gwe our real economy kana economy of the United States wekel bro longa legin sibungal ramado dian changne kuma America la we charity yo ji lani kremdo lani ko long kelo chang bi million of dollars bigalat you are free okay lakini you have to pay tax to the government makuile protect day and night be gang golat mi ci taga bot golat bi kuma America be yodoka okay ke kuma brain ani brain ba thira morama je taga bot golat okay be compensate hite de tool he had a tool be compensate okay ci point ba ci longo golat mete shenda mo je yo chang te nyuri sha ko bodamo we je ka company and yet which is different from Roland make it take a bot golat buma wonong de compensate and jen the ipal de jodi ci lati ci long wore ka ginon you bot gonan la disin agani United States can artificial economy ela la dik ngedu gur more biata kwatung wan bitana bi ta loro tele ga dur ninga point let chere ga ta America okay and then they go ramata ka Europe mo gad ka kon bang ka mo yo bang kana Canada mi jo yo pu mo gad ka yo bang alodi relax then you can look very nice very handsome ko mo gad mo yo bang ka bayel mo cheng bang enje anamo tene dum won nakaje to wotin tam kana dum won la ya no chang ta ka Canada ke ta ka Europe balad langan bilon kono kam kana bang tin la low income charlotte ka nga ngene la ngen kono mandora kono shigda kono gad ka mi gidit enje an baro ko china la ngen tamade ne ya chien ko ba kan Europe ka ya chien ko kan Australia ka Canada ti cha low income cha gor kan Canada are working very hard ko ngen la dem bete ke low income you are fighting to be poor guru bila chan by all means biching no content tende jaw bila independent financial freedom di take financial freedom di take yo biga pan ko gurno jin bichang anjen biching be jabang binay no lazy people kon bi woje ka low income jangak ni chang lo no te mo ga me anen tage jealous me di bi gaji gad ko woni kan dol gorba gad ko debaken okay me jini Magad ko logo bika associate ke ba tin jen ko direct kon ba ka big involved ba gad ko mai kan ko taga mai okay and take a low income a lot of crisis did it and jen lakin chini no kon ta ka kwa to na ko da long ko bar ko low income chang cha coming chiang for free you don't really need it ko ngai yin nang na jire ni okay nang ne God ko problem chere ram ko God keep ka areas that didn't take a conflict atam ne one God kin wo ga juba ka ya wo ga South Sudan ka jongle ka bentiu ko wo take a conflict ci God ga da tango ma bugulo tin point tin brores ko bi yo bi lo let bi chek na God bi kula jiga yo ko Uganda kana Kenya ko bi kula more safe chere karama me fight for low income we call low income chirmina God ko goma take a conflict ko most of the people take a low income kare de chalat cha gor again gorgo they need thing for free kan anen pen ko won bigalat ke cherken shin ko jaga na bina ga ni shin shin ko jaga won bina chang ke conflict cha ga nun ya gur telo disciplines akana yarka our modern economy right now. In reality, our modern economy go on again along continual economy to go to medan purna ka tetkin. Commodity economy purga machine in town.
dir kam di pur okay di belu ngwan dir galan dama ko le dir machine twa ni mo ni ga jas di yoru ngwan dir galat a year enjen chinay tu ngwan de marasa biel de no as example kana da mane dol tiko la ta ka gambela ke Ethiopia ta la ta ka enjen marasa biel nyanara okay antama ke yogo to ko le ga America wana me and then che modern economy che to tama re gaja enjen doran with me ka kwergam ke woping tong me ke my wood count okay agent modern economy and then cha machine ya ko ken alright an ka pori o machine kam dum di be belung wan be no ta ba bel ba kwa okay medan teleje ka kon pour ni ke tidu medan kono gula wala pour ni ke tidda pour ni tidu dama na pour na be tidu be yot ke lu kulu ci tidu ci bala yen ci ke tidda tanganta e chang ta United States ta malo la da lan mi lo la kira mata ga Canada ta ma kira mata ko Australia da tidu da pa da tidu da le ko gari wani mawaci na lalalo lema na yilin yau enjen la kimiti ka America goma ka pot tudu along ki pot point ki you look very clean all the time you look healthy mulo no chilat you reduce chilat very hard ki let nan teji let me make close to a technology me try computer okay she more physical la kimi le dige more physical ga United States you don't really you should not look good okay bi joy cheramati joy kitele joy lat ani am point all right ko mer kamati joy kitele joy ngai je doctor enjeno ba itam ba chung point dial ba gatam mati joy loidu ti joy widu ti joy ngedu kan dial ngai ka antoro tema parji ka ya kala your health record your health story okay and then me give me outbreak she meta COVID-19 me ben gwe jom jan la khero ka ni dum dong da na ka do me yor ro sen lakin wana me woti ke kill ke ti ke liao ngai ka dwel wan ti ka record mono go lat ke no dialogue ti ke enjina we me very organized so angana to da correct angana dependency chana yen chin wona ro dan okay goro jin bi chonga la jin ko bi chonga la jin o bay bana spending o bi ko kam na ni do ti akan kam no kon ka ni je kam na do lan ta dong le na gui kam na tien again ka go ta good condition enjen la kinder joy wole ana fanan dum di ka ta ka United States dara go ta tin bala very clean and must look very expensive tamace yo ta gaje daga garan kam da alti okay de TV mi di de ko TV dana jana ko ya TV dum ti kon gar ka bacine TV shine gui tele ko time for TV okay shi nganta TV shine la goya ko TV is a waste of time okay goyena na kul gwano lelo ngano goy gariji ko di yodi ko kulije so this is all about consuming and producing. Those who are producing are getting more money, and those who are consuming product they are losing more money. Again, our understanding our modern economy, traditional economy. Traditional economy medan o ran ngero da kroade. Ngero ni longlu jin wut yen shebdu. Okay, me jin dol ki jin yal bengang long more ki bengang long gur. Be more be nge ko jin du yalat ko mo ay wo kwen do wuro me la nothing. Ching me la nothing. Ki jin kui lat kan nge la da go more. Do te ka challenge. Ba wo nyam me nyun. Kui lat. Njeno. Ko kan nge man go. All right. Dong chi betala go. Dong chi ro bangal je be point du. Dong chi ga chi be chi be roi ga di be kui. To dia la to mo kan nge ka amor beteria. Bukun bota kay machakal ngwan kama jin beautiful kama jin dol makani nge la dugur shiro bulong mi yero pen mi nyawur malad ci wuje mula goro bi bina lad lazim mi ci wojo jira ma mi mula joyo ci la ci no bi nyam be gwe wo chara mi wrong person kama ni ci mana ba jewo ngar wuro mo ken ci galat la koy gala de ken
Indiana mulono kon ati yiga tin ma yiga to kon ka United States Indiana yiga to kon te gan kon kene te dan ta mate da ci kon lo ngong kel ana mo gor lat ko kon ko gor roy ko gor leng Indiana mi shek na mo an agani to be clear an artificial economy antaba a more clear machakala ga quick it was very strong than our current economic affair ka communities kama yer comment me yer modern economy ko kon sama a dependency ko kon no kon ci ko lan mi ci kon gor ci kon le long ci la gono kon kana man kon me dano ngararo de croado metele ji quoi la ti boar me di long ko ji kwa lo ko lan wa me la lo ko ji ngera mu wan chala maka lakini sama tel wo de daran di mo di ko kwal ke de gui betele me jema te ji ngera ci mena ko kuma dan ngera me yana kuma to ne 205 up to now you kwal kan ne ni ko kwal ko ngwa alo ai do la ke awala ngana ngwa ni ke ngena ko kwal kan ngwa kan e gen ko wi ko le jentam ko tana ne je ko ngwa do mi je daran go ala kinda wi da je ngena shi ta madong daran ta madong kina ka salary ngena shi nga dong yana go jana minister of finance yo ko kwal okay ngena a good example for example okay mulo no bene you can be shui betam nan jin la korea ko kwanya ala wina briam ke be ko kwadon ka ba ngodo jentel mi jema takiji ba yego shiro mai ngodo gwai medan na mafeleje okay ga tot ke bok me ce yaran cenan ka golot ka luk njena bala do ram ku luk njena awa ba wo ko la chama nyina njena bara me nyina ci ko cham ba gor reynal njena madaran palaka njena daran kum ka to ram nyene jen ataro kena kon thong kon kena wo madan chekne wut la let ka kel rol no atama ka South Sudan ke Africa man ta gola ta wuna ta gola cinga gole enjen anga dari tele da man bilangi ka chiang lat jin wut ko biga ta kel man den ka East Africa biga ba teaching of the parent especially the dad chabalong ngai kan enjen ba man den ba chole chek dong dang ni nyere long ba dol chek da long ni enjen ka chiang rolan currently mo na ban United States ngwaman mai kala rodian njena te ga dubdu ngonti chaga lo ngini e per ogona ken man ken tambe gad be gala less productive njena toro ko tungwana bai na tin go na raitin lakini tama mi chole ngi bon kon gui kon ku rolo ramalat malat to ne ka so Sudan ramalat to ramijia amane kon ibn wasin wo ramara ni ko to akilat ni wo na nyen chi nyangu kana chi nyangu doro mo kana doro mo mi chi janan ladi tarwa ni chi wolo ina magana mala no kor e wo na nyen okay ne ri kana ri akon doloken mi jojo na chi community chi ka daga ngada ke doro mo kana doro me nyen ga kon antama cha kor la private community ja kana na ka kumni ndeno di particularly je kwa support dorkel da part of the onyo je kwa support dorkel ka kon yana taka wai ngena mi jiri ku compare na United States go parties to kono different parties political parties lakin chika communities okay ka individual take the same mentality the same understanding of government ngena chana kono da ma ta bi ne da particle mulo no char ko go gole da wo go kel ne kono wo char ken kel wande goy kel gane kon wochara ko kel konaka mo jojo wone ko politic dane goy ni cham lakin kine da goy mudi dane opinion ko dane accept dare jo wa dare patama nan goro dare wo goro dane patama goro de goro para wo dare rai ko dare goro mo goro ba muslim dare char mo goro bala christian de char enjer drama ko freedom de enjer ti kan to mi na det la gara ko roden
Okay. When kana kondong the writing artificial economy dan kana our current economy and jeno and tamata kon ga weak position again ci kor long ke jamo ke jur dial jojo long krodien ni wini ken mi woje we ke kenya tama jika long krodien ko cha ta yone ngai kan kami ji kenya tama ka United States ken long krodien mi je buñ kon ta ka rol buñ tama amana buñ ta ka goma ka United States cerken waga kel kalat yone ki ke leng yone kon di Somalian di jeta ka mess medina role ne pengen fam kami binyo jemwan United States take more messes okay di Congolese di ginyo jeta ka machakal role en tungwan long e jena wedin te kormri di binyo jeka United States take machakal tungwan di junubin di jeta ka a lot of less messes ke so Sudan da ka rating in mo role en pen tong mi mugu binyo United States di binyo jeta ka rating in mo ti chalo okay molo no toro they are interconnected jojo ori mi ala do guru ki gudong da jibeje in a long run in jeno committee mo go mi ala do guru medan ki ala do guru gudong a strong foundation especially on a family basis me ala da jibe benefit jinga do dien in jeno olono ajanta na lanya na Israel ko Israel they are building a long term wealth okay kwati tiba je God ken kabaja God gan ken la lara kira la pick a point ko wada ajin go to kon gadda tin tam mi go gwi angana kon let's as move from independence wala na kalle bol gondo no kon de kon ne chanti ga Europe go mo God gutin ga yo okay ladni ngai manana penalat ka Europe ka penalat ba ka America miki yudu wan ci galat be support nana je for free she bije ba wajin long road ko kawai very funny okay kawai e opposite charge ya na long liam e jara long road mata ga yo cha bulu ko je long road la kira milu mata ga liaw ke joyo te ga reason mapo me dai pino baro long awa mo ga kon a chilu kina idan wan mara mata point liaw bara mata mangong je lat je yu palgoro be bara pella wacce te ga mapen je lat me dai kula jago de mo door for free kawai araya ma yit Trump ja pai loan te kama and tam currently let me tell you nani char kene ko na pai be go no goli cha ko mo go put stamp tam cha mo kon ka America mo ga na gad way me black American ke white American yep ajana ma long de mo do. Yes, sir. Okay. All right, thank you. All right, thank you. Akane yo konan jojo moy ke lock and tam ko chaje ni di tele re dan po la pel ro do jira madum di ma mutrug ma me ngai ngwa gwe ke yen ge sud ni ko kon dia lo ko no sud chang wi no go ma ta madum ti ne bra moy sud kra moy bi no go yan you are pretending to be ya rame organize ya chai long ke liang nei no konan kulo te ka ko je we go lo ti na assistant ke brechu ya ne bra mo ga bi ni ngo ko wi ti ni lo ka na bi nei no konan tin wi lo wi te ka changa ke bi ni pal po ali ni ti less expensive ka bi jal ke bi ni ti very expensive ya no mo la gai na la kila kwa ngai ke ji ko ba charu ba yu wi ba yu nyomat kene kuno dong da jan tadin ngane ri kandial so ching ni chicken to goro ban jensen an chara long tam ke chia bre long nas bini lo kok nya nar che ner dupa mayang nya lisa manasio kene no kondong ke nhà kuma wait for cái đông ba mong dan kia ba topic dan ba kap xong wala je na chagwa cha na ngwa khel cha te no en je na ka jwa ji joy ke ye and or gore ka comment section mungwi la opinion do and then by then mo take time ba ko nyom gwe ke okay and then ba some strong questions
cái comment bác lôi cái tâm nó điện mình cho vô trong để take time mà khác lôi ba ok đi đừng gặp phải cái anh em đó qua đây để share video mà cái này đồng ngoan đông lệ thì mình nấu vậy nấu lỗi đấy anh em đông lệ là mình nấu thua mình thua anh em nó ban đầu thì anh em bị chang mà bị chim mà thua chứ còn bây giờ tin của gua mà bar nó mà yaro con gua thua before bakon jaga free biar tak mal. Thank you so much.